Hi, welcome to Gazankulu Entertainment in your humble Swash. Ni wile nakambe hii an interesting video ningana President Ben Menga na nkulukumba wukar. Okay? Yes man, topic here. Loko diman, loko nkulukumba lwa ayebula o anozola o ahlanganya President Ben Menga na vandla ra yona hi ndlela ya ximxele henhla. Ku na mhaka yin'wana ni nga fika yi kotlana laha mani. Yi fike yi kotlana ni vhele ku kasi ku endzakalani la South Africa. Mhaka leyi sungule la Scotus a nga fika a posta Shongirangani a yimela xiyisa xo karhi laha va mbale to match va tikomba i nga ri a va ri eka date. Yes man, ivi then ku nghena Egmabedle man ti fika la ti-comment ti tsala ku one man's ex is another man's treasure. Ivi va yi sukini kwalaha lomu mina ku salaha ku kombisiwe a ku ri Shongi na xiyisa xo karhi lana va mbale to match man. Ivi endzhaku ka swona ivi va yi sukini va Egmabedle. Then vona most of the time Shongirangani yi tshama yi karhi yi ndhundhuzela Gagashi. Yi ndhundhuzele Gagashi yi tsala leswi landzelaka. Let me take this time and appreciate Gagashi, the only person who assisted me a lot when it comes to events. Aku ni teka nkarhi wa mina ni khensa Gagashi eka va leswi a nga ni pfuna hi swona loko swi ta ka ti-events. Ni tive ku famba ti-big events because of you. Ni tive ku famba ti-big event mitlangu leyikulukumba hi mhaka ya mani ya wena Gagashi. Munhu wa byeriwa a hanya even when people come to tarnish my name, he never follow it. Aku hambi vanhu va ringeta ku ta va ta onha vito ra mina, I always say I give a big thank you to your mom who raised a child who is full of respect. Ako ni khensa mana wena va nga ni kurisela, va nga kurisa n'wana loyi a nga na nhlonipho n'wankulukumba ngopfu. Ma vona la yi le ku khenseni ka Demand ku yi endle leswa kahle ngopfu a mhaka tigigi yi tive ku famba ti-big events. Ya lani a ku hosta Gagashi fika endla swi tshamiseka swilo. Yes man, ku na lani va nga tshama ku duma ku ri Gagashi nga va yi karhi yi nozola Shongirangani hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla mara ivi yena nghena laha ku mina ni nga tleli na Shongi mina ni nga tleli na Shongi swo fana na sweswiya. So la yi le ku khenseni ka Demand yi nga yi n'wi khensa yini na a hi fambeni ya vona. Gagashi u vuye a tikumela munhu wo hanya na yena. Munhu loyi hanya na va ri i Skoni wa ka Gaza. Skoni wa ka Gaza hi vuye hi ya twa va ri i loyara yi mbala maphuraphura yan'wana ya strong ngopfu ivi yi nghena lani yi ndla timhaka ta kona yi yimelela swigevenga leswiya hinkwaswo. Yes man, ivi then loko mi langusa hala ka Shongirangani 3 days back i fika tsala leswi landzelaka. Ni runguleleni Mr Vukeya Shem hambi va hluvurini phuraphura u ta twa mani. Lomu langusa laha ma vona ku ri ka ha ri xiyisa lexi. Lomu mi langusa lani ka picture leyi ka ha ri the same picture yo fana leyi a ku ri siku rin'we laha i mhaka malati that's why mpahla leyi yi tikomba yi nga ri yi hambanini hi ti-colors mara ka ha ri siku rin'we. Lomu langusana xibekani xa ka ha ri the same day la va ri hi yona Mr Vukele. Shongirangani i nga ri se va tikumele munhu wo hanya na yena. Loko Shongirangani yi ta yi tshame nkarhi wo leha yi karhi yi nga xi kombisi xiyisa lexi eka public. Se hi lexi xiyisa lexiya lani mani ma yi vona na beke ya kona MA Vukeya ma yi vona ximbale phuraphura leri va ri vulavulaka laha. Leswi vula leswaku ya na xona i yini i loyara. How come munhu wa Gagashi a ri loyara na munhu wa Shongi a ri loyara? Ku nga kha ku humelela yini la? Nga va Gagashi loko yi hete ku kuma munhu luyani yi zamele Shongirangani xiyisa xo karhi xi kha xi suka kwale ka ntirho wo fana walowa hala tlhelo Shongirangani na yona i nga ri yi tirhisana na timhaka ta nawu laha na Gagashi a tirhanaka na mhaka ya nawu. Se ku endzekeleni laha Shongirangani a tsala laha ku byalani Mr Vukeya ku namuntlha ku ya le 17 hi ambala navy blue and cream va nga bayisi ku yiwa kwina a 17 we laha ku nga na Gagashi laha a nga na munhu wa yena laha a nga ri loyara leri na munhu wa Shongirangani a nga loyara. Kasi ku humelela hi ndhawu leyi yes hayi a hi humeni kwalaha ndhawu leyi ku na ku zamela na n'wanuna. Ndhawu leyi a ni yi voni kahle a ni ri swona no hlaya ku pima. Gazankulu
hayi timhaka ta vanhu a hi humeni kwalano ina mani ku vona ke xiyisa xin'wana mani xi karhi xi hlanganya Benny Mayengani hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla xi karhi xi hlamusela ku xirhangu lexi suma risimu ra Benny Mayengani ra Mtondolovanha xi ri ba kahle ngopfu ku tlula Benny Mayengani ni ku impela risimu leri a ri fanele rikhode hi yena misa loyi vandzhaku a heta laha a hlanganya Benny Mayengani hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla ku na Mtondolovanha va vona va kahle kwale ku cineni mara hayi ka leswa swa ku rhana tiko ve nge ri fambisi tiko a hlamusela laha a hlaya ku pima ku loko ku huma Zuma ku nghena Cyril Ramaphosa a hi ri sure ku ta fambisa tiko kasi Cyril Ramaphosa ta ha tumbeta mali emapurasini ka ZZ a tumbeta mali yin'we yo tala ngopfu ehansi ka xibedhlele xin'wana xa masocha a vula sweswo laha ni nga kha ku humela va nga va kha va holovelana hi ta swi kuma as time goes on mara no well here's the video ya nkulukumba wo karhi a karhi a hlanganya Benny Mayengani a karhi a discourage Benny Mayengani a karhi a lava ku jikisa tikhamera ta lava va nga yimela ku vhotela president Benny Mayengani na vandla ra yena ra ADP ku ri va nga ha vhoteli yena va vhotela un'wana yes swi vula ka jealous leswi here's the video ya nkulukumba loyi ni vulavulaka hi yena hi mina Mtondolofane hi mina Cilavaloni hi mina mani na se va kona Mtondolofane va kahle ka ku cina mara a ni kholi ku ri tiko va nga ri fambisa ku fambisa tiko swa tika loko hi veka nkulukumba Cyril Ramaphosa hi susa Zuma a hi ku hi ta vona hluvuko so able leadership ha titshemba hi ta ri fambisa kahle tiko vona vulavula ntiyiso lowu nga helela a hi nga wu teki mfumo lowu ikombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshemi subscriber kwala okay sharp